أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن الصلاة أفضل أركان الإسلام بعد الإيمان. الصلاة وهي صلة بين العبد وبين ربه، وقد أمر الله بإقامتها فقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وليس المقصود بإقامة الصلاة أداء الصلاة فقط والإتيان بهيئاتها فقط، بل أداء الصلاة مع إحسانها بأداء الصلاة بأركانها وشروطها وسننها وهيئاتها والمداومة عليها. يقال قام الشيء إذا دام وثبت، وقام الحق أي ظهر وثبت. ولا يمكن أن نقيم الصلاة حق الإقامة إلا بتعدية الصلاة حسب ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المبين للدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنحن مأمورون بالصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قال السنة في الصلاة كذا طالبناه بثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة توقيفية لا مجال للرأي فيها. اختلف العلماء في وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام، فمن قائل بالإرسال وقائل بالوضع، والمطالب بالدليل في هذه الحالة هو القائل بالوضع، فهو يثبت هيئة خاصة فعلها صلى الله عليه وسلم. أما القائل بالإرسال فلم يثبت هيئة خاصة، ولذلك هو مستند إلى أن الأصل في العبادة المنع ما لم يأتي دليل، وما دام لم يأتي دليل بالودع فالأصل الإرسال كهالة الإنسان قبل الدخول في الصلاة. كذلك إذا دخل في الصلاة تغنغالي أدسلم بالله الله رسنن كما kingani qiharun timanda nan aradun konun kama ngani sir barkantu ya ado sirwinu ga tuki diya makata baraje den ko tanga kendange yalle me simande nan ti sallenye ni silama ngunda mansu hokoten ada su fasangutenga kenyalli ni kota su ta karago lagaron ya martai nanti ona sallen sigindi mo gondi no jakan kini oruku ka paruku anuwa on salli ka bajaman na hon sigindi kemana ene na adumandi aruna sabatindi ngana tungun sigi kemana tungun bangi aro sabati sallin kini on salli ka koy mo gombe ogara Allah harenga de ko sallini ko kunya mar dengo nanti on salli koy Allah harenga salli mo gombe sallallahu alaihi wasallam ogana tikibe ni sallim pibi anani ken sabatu ma baka annabi ma sallallahu alaihi wasallam bari batu ni golle be gani tawqifiya akara lorantari o diga mengo kebe kamma kileria kenni kitin qibari ni kiti ke xibare yalla kitungo ragane wa ma kitungo to ko e mo nyadi ganda kitungo ragane onda ta ragane o murni ti dalenga oli dalle hibe ga ko nanti o ba ko mo gondi o kitu lagana nga besu ge mar nanti serebe ko ne ganati kitun daragane to ko mo nyadi lo sulugo ma kinga mane manya mo xerante sabatina manya mo kuruma ko haramare mengo la hala bere nan qaso kinni mo nyadi kema golle nya jango enarti kenalti dalle ngana golle kurumba nyane gotna nalti dalinga ngama golle ko nya datna nalti dalle batini yiminu ga tikitu ngoraga ne kunya urunti dalinga sasno ko yalla la gano gemni sawa ko ni tondi aro nyangu tendi ni wonuru umra no woni o gara masala kebe dabare kitimbin gama na ko islamin ngananti tengana kan no kusu mustahabu nyani sallen no gondi gana ko nan dannan kitungurgiyo kabaram kabare ngom ay ko ne mustahabun kitin no gondi kono ora ngana ko ke mo banani sujudi ngana ko ke mo banani na anki tungara antanka manna tayan kara ke mo banani game de woni ma kitin ko ni ga ko ni anda salle li su mustahabun wa mun islam na kin ko fa musri mustahabun kan kai yotin ti sunna ne sunna be kama qoto woni kin rati mustahabu sunna be atu qinga da salle bondi ganda ho bondi salle iti ni kin da ngani ti mustahab serebe mi gana ki fam ya gani mi ma islam bay qura ke bedi aru de ko ke bedi hene kindi da de no ma hakara intinda tinisirida tubi baga ke ma wala tubi kataki mustahabu kenta ko mustahabu tubi baga ke ma
ara tubi katake kenda ko ni mustabuni kitege masala danda do jongni tay kato bla masala no ken no ron la nyana o minu dangandini ado selaminu nagani ken no ron la hana hana ne kan kai sire ma simananti hanga nan kitulaga allo Allah haren sunandi hanga nan kitumara ambu Allah haren sunandi wala hanga nan kitungara allo Allah haren sunandi hanga nan kitulliga ambu Allah haren sunandi sir suma kasima ken dalenta sire suma man sabura sire be ga ni na city kitin bin khibarendi dina besu o surubelu tu kutunganya kore ken kamanin kama kenni ko bani kenni ibn abdul barre kenni na ala city na kidira ga ndi ma musiti ibn abdul barre akin ibn abdul barre bani igo de gombe ko ni to ho mar baka Allah hare ma mi so e mar baka Allah hare ma kitirga ndi hakin de am be ko ni sirebe arakin de am ko ni ibn abdul barre ho honda ko ngana tirninya kan kansu sa ni kata ibn abdul barre de mi kim ibn abdul barre bani akin yana kitabin dabari الكافي في فقه أهل المدينة كن ينا كوكين كتاب نغندي نانتي إتل لغاية أرو كتين غالي تي أسوكو عندن نسالين سناني أكين ينا كندي أمبالغو كتل لغاية نو كتين غالي تاسوكو عندن نسالين سناني تو أنا باني أردغا مهلوكو واتنون nyamo ngoro nyana sabia na tuana mbutundu nangara hasande kumba sanadiga mukuntor kuma wala kuntono o tini yela alla gana oge mundi sababanga o ko nin tondi aro hunyangiti islami ngane golle sunyana nani dalenga magaya sanadi wa maga gigi sembera maga nga golle kena nan taw ken kama gigi sembera panan kan ga ken alla qur'ana nye golle ngane nyana konti anya kebe ngane qur'ana di allah haren sunna sallallahu alaihi wasallam kapa dina la garan kutunga ken kilen kama o sege nur no le harsa ogo dina masala kebe kengani salle mustahabun oda koni agada tagabe nanti sallenga farda nunga adangandini sunna nunga adangandini mustahabu nunga adangandini ko honugo harami salle ni mobe aro hinyurungo qonni salle ni mobe aro hinyugo nungo diga na salle ni mobe kemena dina nkituku suko mantingo akitana oda ko agai salle farda nunda ngem palle ado sunna nunda ngem palle bari angana ti sunna mazhabun se mo gonta bana ke masala ri bari hono tin sunna qoto ne daga ti sunna ne o tin ken daga ti mustahabu o daga mi kunya kamal lengi sunna ne ni go wono o tin rati mustahabu o ke mustahabu ken o jongo ne ti sallen sikinga kan khani mustahabu nga ke la haladi siren siginde sallen no gondi sikke ke la halandi kitte manginga anni isabatin tanya toko ibatendi wa aga nani ke mo gode daga men ta jongi ni tay o sun gutunga mo goni mo be diga mega ma jongi tikenga ma anna kituku anni wala me kama makenya ni mustahabu yutuano bagara me suri ke dingiradi nga isu kronika ha mandenge mari al sunnati wal jamaa o sehenna kunya kama bisuko mandenge mari isura ijma'u nya ijma'u be gurya raganta gurya mo gantai tiku soro lisu salen sahandenya ni su salen timandenya ni ko wenda ku soro hilli ho sale ijma'u nda hikin kama ba ile rasulta kan sika sunta gene andan kitun toy mo gondiyo nan salliyo wala andan kitul laga nan salliyo ko soro le su salen sahantene hibe gane nan kitun to i mo gondi nan salli ken gon gene la hala qasinga diga ngabenta jongene tikan ma hibe gane nanti nan kitul laga nan salli ken ni la hala kurumbai ken wallahi ni dalenga keta anarto hukurumba ke andanya nan saw kanga kama andalen kan kai kem pokurumbadi o kedigame besugo mu kadi besugo mu keren kangai an ken tunu ruku en palle kitimbin khibare nondi no la silin gamma kunta la hindalle nga hibe no gawo ti anyana ko la hindalle tasa ogo hikebe kamma kenya sorobu libe o gara konanti anda ngi tungara nan salliyo anda ngi tulaga nan salliyo asu salen santene nga anani ankiti wale ankiti ragaye awo silamnu ko galle ke no ndar silamnu ko ijma ke no ndi arani anda gollu ko to iyo ke no ndi o ga wanante ke be salen santene bas sunta hibe salenga ni hibe gana Allah sharia nun to iyo ke no ndi nganga na sharia nyugo bugu iyo ke no ndi digandi ndana ni Allah di harinyi haramin ndana ni Allah di harinyi sharia ndana ni Allah di harinyi sere anta hunya na sharia nani Allah digan kane gantano Allah haren digan kane gantano Allah haren nyangol gantano Allah haren sabatin gantano sharia ngola ene kuya agana ambay kebe dabarni hi kuruma yagani agana istishab yagani kibana sharia ngam pata hibe ngol nam mogondi kene awara menyime diga mogon kendi islamnu ko gara gara mobe na kitun to i mogondi awara me
an ngane terne kitukuy mogodi an sagonde ke mogodi hari ko tambe ne an sunsin Allah kitukune ila la kari ile ntarunu aji onka kitun sago me kamaga ila ken kana kamo ariwa agana agari ari kamo ke masala osehenna ke kama kubito ona munda na ke wala ngala silaminu nan jidi me ragaya silaminu nan jidi me kanuya nga odiga me manan biti nanti na oto go bangane o muraru bitika barna sabawnya ko mi ga makonto fiu kuna munda dina masala ngana basire kita hibe ga rasikita kenyani okudiga mo nyi memi o muraru kana hiti nantina Allah haren yangulle ni go gurja Allah sirne o muraru bitika kwa go kin famno se mo insha Allah Allah gara duwe o muraru ni ta fame nyingen tunyu go ngono akoy basum bangenga to on yurwante ndi sasa mo siri nanti to anu na meka wala na melo wala na mebero ke khitabu diniya no gondi andake nyime baga khari o su ko ma denga da sunnatul jamaa adiga men nyime koy Allah ahare bisu ko manten islami su ko manten Allah ade hare kembrenga ama me kaye yime baga ama me loye yime baga ama me beronde yime baga hibe gantan sarake ko asamu yere kinyinga maga masura maga ngiwa famu tanari ara famu kalenga tabana ira kenya nan sawo kin ko kama aro nan sawo kin ko kama limnu binu go qaranga ku binu go dinan kam mon qarangunya na hadisun qarangunya na sanadun sege vraiment wala mun ko narni isigi sigram nan dinni kitaraga na yibe kiti walla nay inti gulen kajene ke gamma ikunni gulen kancene gara hadisen qarati qaida be yo kin qaida yawtunu kin ergil yawtunu nan golli kin kama kin na bu sirsu kama ga buro bangsu anga wala maga yo golle yana titelu taw khay fame bureke ona kin yalla tondi wa kempalle kum faamu bi no golle no gondi waqatu no de mun ci waqatu no do me de kum faamu batte kempalle ne gollu kunda to yo ken no gondi kira faamu kiyani mustahabu ngai wanya kundu faamu kiyani mustahabu ngai wanya kundu hitana ga marari nyanyi anya mo qasin nga ogana ken ko ken mananya ni na yurwanya islamino ngani hibe gana mazhabi be ranan golle ken gamma hibe gana faamu be ranan golle ken gamma yo sasa hibe gani kitira ga yenga aken ko nanti yala kenyen hukurumanga yala kelliwa wala qamariya kitira ga ariwa wala mariya amari do kilisa ndesui Allah harin nyam gollendi Allah harin nyamarnendi Allah harin sabatindendi nanti kitenga leke no qulani ken kilu ho masa hadis daifu ngarti kilu benu aho sante aho randa siki dallewure wa iranta kapa me xayme o de hadith sigi na ngara sabatin mogobe nangi mari mogobe nanti iranta kapa me mosuma man sabura o haydiga me kisukoni o watu nan diga me ki asigi ne diga me ki akrosine onto do tugunu na nyoki lugun diga me ko onto do tugunu xayme na garen ko ken sabura o gana sehti kebeya ana tunanti batay wono o sehti hoy awa kilun to ken no khori andi nangi tengara an no ngure itara hana mun bankan sunyi kenya kama na sawe hana finko kunyi kenya kama nanti kito ngoro en no ngure ngasege ne ko gara kara o hadisi babu ni mobe ora eri bayro tampille miltinya sehne hadisun kama nga o ko kalem bitu ho ari nakilum bani halen no orgen kidire ke hadisi santin tay kenda gale sumbon kamaro gijime naga kengana hadisi binu gar kengana ri o diga ken po ho masa o kenda ngem palle gijime kam makki taragaye o diga ni kana masa baka Allah hare ma fiu har sirbani makete hadisi ga sahaba ga ken malan ta Allah hare ti qara kitore gijime kam taws hadisi ga mursal taws akem ba disi ngono angana ro hadisi sanadi sante he bi hadisi ngana ga mursal taws ma Allah hare ngari sallallahu alaihi wasallam kemrenga ko yi mega ko no mobe marasil taws karre da'if sanadi ma al irsal sanadillahu bani hilani khari aya mursal ama kin Allah hare keta ko nan tikite ngone raga ngoni sira ko rotini yi sagonyana kenga yana tikite laga ne keno ke masa fiu bittifaq ulama beskum kende masa bare hadisen ni sanadi ga makita hadisen nga hibe kin Allah haringa ta gollen yanka orne kan dalle ba ne ko surna nandi Allah harenti sharia nyani ono okitilaga ona kan dalle wutunu lakin suru nani ga Allah hare sallallahu alaihi wasallam nautu abida magantere nguronga agani sallu benu nyana bida magantere ngani ora kun tono nangiri bida magantere nguronga Allah gar sallen kine nalli awara Allah haren ka magani lenga
ana jatalaga aw sino tammi kamudi aw kimbaka o kedagen sino tammi sukunugo Allah hari sallallahu alaihi wasallam a farran salin sunyana jama'ari Allah hari ngane salni asalni ti jama'i Allah hari nganda salni ka sallallahu alaihi wasallam anda salni jama'an pallede ko sabba halan gonde ai Allah haren sallini sappa kanan kenyari Allah haren sallini besu ko manden kana besu ya ngai ikane tappa hanan suguni ya ngai ikane surubi ngai sallin do Allah haren palle sallallahu alaihi wasallam ke wuci qore nondi ona har sino tammi utu jati kersa ba kinga yin surun qawu ona rakin sino tammi su salli do Allah haren palle sallallahu alaihi wasallam as-sabiquna al-awwaluna kun yidi min al-muhajirin wal ansar suko manden idi radiyallahu anhum illa la gardu bagi suko manden mana ne majida Allah haren ma ngake jama khore su andi wara makamen juna ramari mu amma sahaba ka sirbane magananti kenti Allah haren da onyamare Allah hare bisara na ku ira kananti Allah harenti ono okitu la kentano anti Allah harenti sallallahu alaihi wasallam silaminu karaga kitulaga kentano anti Allah harenti nge sunanni kitaraga nyi so suma kengo nandi Allah harenti okunda bi mu ro nyamari suguru ndo wenu ndangale tono kitulaga yala kenga kemma kwa amasa tegami sugar gelli mori arsigu munge mari kemasa aga masa kindan Allah hare mati sirsura ido ige nyamare ni kitoraga Allah hare makengo sirsura amasa nyamare tidigan kanne kinyani dallim bo sembentenga be kentan keta golle wono wa golle be gani marfunga parce que ki golle wonyana ko tasuta tamudo nyiru ko tasu faransalun karagi wasalli jamani ke jama qore sirbane makte hebe gati Allah harenti ini kitulaga sirbana makte o keda ama wariqananti Allah harenti Allah inda Allah haren ngari ari kitulaga wa kendiga me yala warinanti Allah hare or Allah haren ngari ari kitulaga yel ke ngari wa o tini tombe nyugono ndinda Allah haren ngari ari kitulaga tombe nyugono nga tombe ke arhutana nyami me kenni kanga kenni okananke sahihu muslim okanange ngara kitabi be dabari kenni muslimu aken kitabi sahandin nogondi kendi gami wono nanti qamo nanti wa'il ibn hujr radiyallahu anhu okananke nyugo no sahaba qore nyugo no ti wa'il ibn hujr kenti ike pere ni monsuroni Allah haren sallin korosini Allah haren sallallahu alaihi wasallam aga sallini ara irame melekiya tengara nogen kedi gami be haygare ke kedi gami ro yida meleke nyanya min denna me keta arairame gemo marairame ge melekiya masrun ko anana to na irame melekiya na ki tengara nogen gama masrulo tengara nogen gama na irame meleke nga hewa irame meleke nyime sharia ne bi sharia heya ya gana nyananti kitimpi masala be go jonganti kitimpinga eta akoni irame meleke ke nanti ara tengara nogen gama kenkoni me kenga na ko ne kamodi kuna kenko hala gana wailu gara Allah hare ngari tabane sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu wa'il ibn hujr hara ndagara war tabane sa kunnanti wailu sahaba yen ngalli tabani ngoni ara kenya wailu ibn hujr ri annabiya sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu wa'ilin amalu fudi jamalliyen sinenga maka wasayen balle ari kenta iha anya korosin danati ira Allah hare ngari ari ala iramu melekiya atangara no ngam yala kendiu Allah hare na kenya nan dikeni sharia nyewa bari Allah hare kitimpi oda krosi sallin nogondi ara gullun dananu nyeti kitinga ngamati oda ti sharia yene kenyugoni kankai kenyugoni Abdullah ibn Abbas akem padisimo hadise sandindi owa tunu Bukhari di hadathana Ismailu qala hadathani Malikun أما خرمات بن سليمان عن قريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لمنو بيغا بانجي سلام عليكم عبد الله بن عباس يكوني أتي كوتا يقول كده النبي نبي صلى الله عليه وسلم أتوا ورا كرسي ده هارينون وتنرتي ميمونة النبي كاغمين أتي النبي دي كاغمين سو صلى الله عليه وسلم أو هاتو ندغمين دي رمويني تلانجي لويندي ike sagu abartuindi annabi sallallahu alaihi wasallam akenke mawrongo naganana wala kane hunne wala hale hunne yukana garin annabi awundi sallallahu alaihi wasallam ataagu ana kangom masay baki ya galaqin atikitenga ara ayanu tammikara kumani ala imrana soranyi meranu kemballa giri kata sumale nyugo kenjongintenni ara saljungu tuguliken ara saljun timandi kemballe asigi buna basiti ke gaime giri ikera homme ngolle gara kengolli kemballe ke daga isigi anabi tatenga wada ayada hul yumuna ala rasi kotanga ara itain kitengara ike ingolandi wa khal beudni alyumuna yaftilwa ara ganditi ike tain taronga aguma na bora
فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. كان النبي صلى الله عليه وسلم على ركعة يصلي عندنا 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 ركعة يصلي لون تاغوران تومي تاكو أغرو الله هرنا كين يصلي لون تاغوران تومي كم بيرنا على تمن التويتر كين أكويني عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف أموبي على ركعة تمرس كواسا لكن غاسا لنتي من دي مصري كم بالي أسو مسألة قلانا نغورنين فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح salli qilla na ngaray waqti be kendi agiri na arakanu li salli ken balla bugu na ndiga soban salli Allah haren kitte ku nyaare ndo annabi sallallahu alaihi wasallam Allah haren gollu yugo nyana antanya na tu onyaare dia adi kita la to salli no gondi arakelle mini tarolaga akuma taroke bora aken on salle no gondi ke modi ke salle no gondi kundu ken ko ennanti ma kidira na mai ko on famene kenya kinon kemira hadis be gara ira melke ke ko ken ira melke manane mane ila silamin na ken famu xamu wa ira melke ke silamin pogabe ono kunda famu nanti ira melke ke he nga kituko walle ke me kama kenya ni dina nyugo jama gabe gabe ken famu mosiri nanti kenya ni dina nyugo nga honu ma famu kuno ken na jama gabe ke taw ken ira melke be gani ora daga men jobba ken bar ken guri kata Allah harin adreti sallallahu alaihi wasallam sahaban tira Allah harin ngari ho ndake ngamundi ngamaganda ak nyu qamoti ora mo qamu muslimon da koda qomi o ma yiwe wala qur'anati o ke murnu Allah harin sunna nyedi sallallahu alaihi wasallam Allah harin sunna o na kan kitabi hayni sunnan kitabi ni kitabu be sa ndingani kinde bukhari yen sa sunnan kitabi su bukhari kana buno muslim orni o diga ni nanti Allah harin sahaba nanti ida Allah harin ngari ari kitula barona Allah harin kallenya mundu no sallallahu alaihi wasallam ndo surun kalle mundu de kun Allah harin kallenya mundu nanti ida Allah harin ngari sallallahu alaihi wasallam ari kitula ga o diga ni kenda bukhari ndi Allah harin sahaba nanti kira Allah harin ngari ari kitula kenda bukhari da kitabin da bar sunnan ba ne kanema hadisi sa antin ba ne nga bukhari ma dugena waile hadisi banu hadisi sante har bu wailu hadisi banen tari kinni kaba ko yugo ko bukhari tono ori muslimu ya bar har so ko man Allah hari sallallahu alaihi wasallam agulle nyamundu anya mare nyamundu adiga kan nyamundu ori muslimu ya odi gani awkendi mo be ken kemo ken kana mo dana sukura annan ke yiram melke bidi muslimu ko di sinyu su ara kite waran ki den kama ara babun da bara diga min muta khane ma ko yi ka ma hotana ko melke ngalle ke hal ken yiram melke ati irarga alqamatiya wa mawla lahum ama wala ngala ke mawla do ken semben tatinga ke bra ndi muslimu yugo nyani muslimu sirenyani muslimu gana hilal baga hiwe ma wala ke wana sir la dile wa kemba hinta ke morbe ay mawla sibisu da ke semben tatinga muslimu sirenyani koy nga semben tatinga ramati muslimu gana hilal baga ma mo aka manen kana la la mundi nan ci ken gana karange tanai golle ne ramare golle wa hay golle ora ken semben tatinga hadi sugu mo ke da ken semben tatinga to kan to al qamatu ke al qamatu kibarenya xam al qamatu ke ko banen walu bon hujura me akin garin tawo no lemme kin abtawo alaka na khamu alaka bega ido mena kenyen nanti lemme ke bangaye ado abin fati imalato me ke diga me be hake wa kono ora sege ne nyi kere mo sirre ora golen sora ke masal bane khane ma na ya mundu o ci laate nga ya mundi en palle diga mi suko ko rosro gabe wa de banya kama sege ne nya kama hibe ga kona ti alqamatu di ha bawari yemage mari rugude kulliti diga munga bunga te hadisu ngono nga hadisu benu ga na te hadathani abi tanya on hadisen to onwa to hay ke diga me be yiminige nanti alqamatu ti wailu tira Allah harengari alqamatu go diga mege konni ati an alqamatu wa mawla lahum haddathahu an abi ara an yakununga alqamatu rakira baki hawa maga te alqamatu rakira an abihi baki hawa maga amma da haddathani abi de adi an abihi hadisi kuma ngana tanda te an abihi agana hadisu mursalu nga gama gare kutu alqamatu ke saduqu nyani igara daraja be kinai kene saduqu nyani ako ne ngono nga wodni genati Abdul Jabbar ibn Wa'il ke Abdul Jabbar ibn Wa'il taqribun ngoni kenni siqatun darajan saduqun kamundi kitabi ki dabarna namma saduqun badise daraja be go kinni kenga ken qara munaqashan hadisin tono ma ngadi ame de ne ma alqamatu amati hadathani abire hati ana abi kello na hadisu mursalun wa lolum sudari ama gare kutu wa tunni kendi
nanti ko hadisi gumenga na tite an fulani ade an bani aronya na imera kara aronya na ramu ko ta na rakenda kara aronya na ramu mo ta nati hala na ya hawa ga nyako no sura ra ko ni ko mo rimi kembirenga ade ana bi kenta ko ni ti aramu gi hawa kana ken fam yala kembirenga hadisin tanwa kitabin tanwa hibe gara ko en tal qamatu ramu gi hawa mi imba de setan tanwa se na don tire ti kemba de sen ngono kemba de sen muslimu yimedi kengo bangandi ni ti al qamatu mugene gi le hawa atinga kemba de se bi hayno ti ma ko mozon hadisi kenta kunu defunga man sabra fi simak bun harb wa qad sahifudhu wa qabila talqina kemba de se sanadin masa kemba de se sanadin di simak bun hari wari aken tangande mbono dunya akarangu ni surungu de mello na raqinda akon akanya khibarin kinni kun ngati no ken ako nanti ken ko ni kenta ken de amen targen ken nanti alqamatu de gamam mu hawai ta muslima de setanadi karaya arasigni ana ken bade sai awai ni kidde fu gen kelanta na dalle taram gi hawai o hay diga me be kenta ko nan taram gi hawai parce que an yakuno sanadi be go na sayudi ana gin sanadi silampai ken ako ni taram gi hawai nga ken bade se banen hadin donu de hay ni ngaji bikin barkin shazuma me tiga hibe kono ti bukhari ngenda ko tarihu kabirundi nanti alqamata ibn wali ramugi hawai bukhari ngem muradu yiti nanti wo kem mo ke sabatininde bukhari ngem muradu ni nare sanade nyugodi ko ngara kara moyo ke khabaran da sahihul bukhari re wana bukhari to ngama simati sahihul bukhari re sana ya bukhari hadisi sandengani wa ko naran sa kamati sahihul bukhari ara ko nanti awri wani gori taramugi hawai ay kimmane na ken game hilladro ken bukhari diga mo gonyi en sasa kan kan to hibe ga to doron kenni serebe ga ti ken da ya ga hayni yahya ibn ma'ini igana serebe kamma ise nan kamma ti hibe ga sa an kabaren sere su gono ngai diga men gabi yana karan hono ko nan diga men hono to ko nan diga men ko nan di hibe ga sa alqamatu bin wa'il khibarendi kenniya ama habban mu ga wai sahaba ndo tabi'u nawa be tabi nawa ko ngana kuti wadi ken badi sedane ni ti maqtu wa kan hadith maqtu ken biti sahihu ya gariu ken min ani wa da'if hadith gumun ga kilendi mutunu da ro sahantendi nanyaka sege nda ko yama mu ga wai Allah zura lo regani makeno ku famin ken da ngem balle o ko ra kisu tono nangirna sigi na tarikhu nun sege na yala ken bidengo fati waqtin di ibisara waqtin ndati numa ko ko diga bu hibe kama kutunga konno nan di wailu abire kata muawiyatu waqtinga muawiyatu waqtinu joppe gili tanaten sinunga nambambe da kata tangare ngamu muawiyatu waqtin yakin waqtin gon ba him pasin ire menga kulagarumo alwafi fil wafiyat ariken linanti wailu ibn hujri fati hijra fi hududil 50 tankarage insinen nondi alwafi fil wafiyat fi hududil 50 tankarage insinen nondi ora sesenya yala kebere alqamatu bangi kangati asare kambide sire ni ngari hibe kinoyi alqamatu ga bangi waqti be tarikhu gumun takingon ta bangi ki waqti antakingon ma odiga buga kama no kunyugo nanti alqamatu abange hawen fati tankaren sina ken bangi tankaren sina ya bun mayini ga tikire sene siren kamati igara hibe ko hibe ga sa ina kenya kono ariya meke achen kotende meke chen kotende ingilinga ma tongu yime me gwai tawra be sasa ko nyungi makata raga nanti alqamatu qoro iha wa jondi nan kiyema go hadisi mukaya nan seti kenha ko nyungi makata kella gana ki tawra hana ya bun mayini ranki digami di sirenga biga yan seta tarikhu gumundi nan sabatta kama mai le baka kama fi harke tawra kembere ga gara kara mo be anti siretira Allah harengari adi tayngari ndo gen kama iramen melke empalle hadisi be garadi hadisi ke alqamatu miha wa warinan kenti wa hadisi hilla baka ma kemba dise muslim wera kenya hilla e hadisi sandendi kemba ne pew amawdana ka makon mawdana kai kemba dise khana yimebe gani hibe gara hilla kemba e bane matui hadisi gumu ma kenta jatini me hillandi ari bange nanti kemba wa go fatina ni alluqa sege suale de amela garini kay kemera kemba dise asana linkutunteni wa ke digame be kono ya hadisi sege ndanu be nu tambe kin sabati dengane digame osrebe gana tiwo digame ngabo nire ndari muslimu da ngara muslimu ay onda kama nan jongi sirbane ngara wargo ke qurebe jonge ngane sirungo mo go jongi niya on to rakhiru no kirime me ona to go mbiranyari ko ngara kara mo jo parat angane to go mbirandi diga njurano diga ngabempe ya won maayini gara ko mo be sege nen suale diga mun sum wale diga le ngane hibe tan hibe ngane tongo yimaro sinya tiken amar bana mugi hawai kende hingo ke mogodi hadise ke hawana tunanti asana dinkuti kemo bana ni ibrahim nakhai kitiru wuriye mbabundi ala alqamatu hawa walliki ara garan kida allah haren sunan mundunte sallallahu alaihi wasallam
Allah haren golle mundunte sallallahu alaihi wasallam an wallahi ni bahasu gabe ngollo bakaro killi gabe kun kilun kamma fara hiwe hamu ki hadisi ri kinni ke ko sigire keta nanti serera Allah haren ngari hari kitullaga hari se biga nyan kawana nsa adi kenyi ki hadisi ai mekella ala ra ken kita kya ko ni anti muslim bukhari ro muslim kuma se ken kama ka hadisi tiri hadisi biga muslim ri ken kella ala ken keda wurni kata Allah haren sahabanu ngasa Allah haren sahabanu yala kun qara kanka ko sahabanu ma ko nanti Allah haren nyanya na kundwa sahabanu maken ko dawa wala sahabanu golle maken ko oyawa da Allah haren nyanya na kundu o garin non kanai qur'ani Bukhari rira kallo kendi Allah haren sahaban gono tisahal ibn Sa'd as-Sa'idi Allah haren fatina sallallahu alaihi wasallam Sahal ibn Sa'd wonto sino tammi adu karaw akenya nda ko soronda barakenda wunkita ser lagare bega Fatima Madina sahaba no kenna yayi sallima tan segoro sino segino tan kabero sino banan awunke makum pakoya mana hijiran palle araken kita hijira ya ko na ro wunkita na kamenu akisaw nga akenda ko nanti inyitini surunne itayin ngara innogen kana nasu yumaruna an yada ar-rajulu yadahu al-yumna ala zira'ihi al-yusra salamun sai no gonde ara ket game ko kunu game ke bukhari rabagandi ko gara kan la mo hadisi sandini bukhari ay muslim sa ngama muwatta no kana na hadisi sandini gonu muwatta kana rabagandi me bukhari me rabugun do muwatta kille anya on kille sirbana antira mu saluya sirbana tonati abu hazim malik kana tira mu ken kana keta kilibana ni akille ke sandini kemren ke hadisi be hake kundu ken ni salu ran ke khibar ke manane mani anti ni suru nyama ko ni suru nyama abu hazim akembe ra khibar ke hilla maliki gara hilla ba ke ma ti ke on ta maganta wa wurgine ken ana kambe ke ana wurgi da kamundi kenda da kata kunu harsa saban khirsu be nu ganyuna da kata kunyewa ma da kata shari'a gumi mewa ana go da kata shari'a gumi man ne ga nyinge ken to ga ma ken kwari hilla mo ni ismail kira ti mo bi kwari hilla mo da hadisi ke mursalu bari na sabunya tirnde nge der kendi a wurgini wa wurgini de akanu garenga batawarunya akempe kemerenga to na be gana ngo nyaga na dokui kuna kusena kempe hakebe ladam ka huni yana sena kempe kenga ayime igama hibe ka ma kenga ko na Allah ringa atilla halantu igara kunan kembe mobe ha kunan kembe kenga sahaba ngana hungo an kabatirni bara menunya nunya Allah ringa mare hunu munya Allah ringa mare hunu famina dala ringa mare nyen hunu famina dala ringa mare kingo tonu ngaben ndigamen hunu rake bangi sembe hunu make bangi sembe kuna bambane ke sembe dala haringa bawo amata Allah rinti ke tahibe ime gara hilla ke wa urugini de kema do karna kamata urugini atuinanti ke gara ke ko wasi be atuinanti nan qaso anyinya marne nyana anti en ngare sugonyen kama me wala kama mina kemako awala kama sikenyerwa kemako salende kon kengo na sikendi kemako akona ndi kona wala kama yugo to yugo nyawa akon kengo no modo tela ke mena yaran kana wari wa ke wonna ko ina nanti anya me keda hiwi me gara hilla garu do kilibane be ngara illa nan ko ba mo ndere kingi lembare ken alma malikiya ese ke na famu nanti sunna yene o ke ngono kono na kempe perlati ga daga ndin o ma wari alma maliki se batiri o ma mugo ase batiri nanti atiki tere ga ine sunna o ma kem sirfu o ma kem plane mu sirfu alma maliki go ni hiwi da sunna ndi kitere ga kinga hokenga o ma kem buha kendi hadisi bilana nan ma famu ken famu mori sasa o hadisi bilana nan famu intangi ken nga jibi no kamassa o kesigne kunwana kana bono hadisi ngidabin tanan tano hiwinu gara ko nanti kitungo horagene wa bukhari muslimu ora kullu halantu bukhari ma walu hadisi ke ko ngara kala mo be ama hadisi wurginde suko ke hadisi alle ara babu ndabara kana ma ama hadisi tan ro babu ken no ken no ke halle sahaba ni gono nga hulu kelli do qabisatu kilama mutabi wa makita dangandi ken kan sima ko bana na oti riwaya nga baka ma ken kan nasai do bun madini kunda ko ya ken na bana oti lasir siyanda na hujjay kemira lebu bugo ke hadisi jara mo tay nyala mo kende dingira matui anya yimerana oro kenya hay mesasa ke oro ko me sasa o asimul kulayb har tangidabi nun kutundi kun kara akko miga kono asimul kulayb kunda ariga wailuya da hakitere ke ko miga kono nga suru wailu ba ne kile da dise illa na kupana illa na kapana gaboni na kugundi magola ga ni de follo no adise yime muslimu no wa dise binya gantu kun kampe kon mo ba ne kon tabane kon kampe me kura illa na kupana mi gola ga ni de funyi merno hadise wari tabane e daga ranya na war gabi la hala gabi digana le gabi manta tu me anga hibi gutunari nga anga na tauna hay ko ya hadise
hadisin to anan kirsun do lemu ngara koy nanti yala asim bin kulayb aken kille gina mo amma sorunyu mulga agara do killebe ken kille ma sorunyu mulga fiu bari ikunyu me degere ne kan gai aken di hawa suni saduqu yi degere ken di program panan hilan kan gai kizanga rawro wara kulayb degere kun di saduqu ni asabu ni geme ma ya saba agara ga me kiriga wailu ay darisen do anunti asim woni gana banana oti khibara su anda tunanti en khibare antargeni agana banana oti khibare be illa ndan huje kembe kulayb killende ya kille min bani as kilana na be gara to kuliti ken asmu ke asmu ke ken kana banana ko kendi hingo ken mogori aken kana banana oti khibare be ardan huje o la hala be ga konari la hala kyara kun gamato kin su konire o la hingo hibe dron o gara daga mun be ko ana sigi sigi ngina o ken mogori ngara gara mo be asmu hadisinu ko وإذا انفرد لم يكن حجة كما أشار إليه جهابزة السنة كما يكتيان حجة دمالين كن دنجين بالي دي طلاب ما حديث نكتو سنة مليون بانغيوما أدون نسن بانغات كتا منين تو حديث كتب نغتو أورا قلو كم حديث سوكم تندي ناكو يغاي حديث بانن تنو هبلا سا دبر مغن تاهو أسوكم تندي رواية نكون أنتانغي نايميسا بيموين سنتي كتا أقول اللي كانغي أكون أنتي على هارين سنة يعني كترغي سنة يعني كترغي كن ورا ترون بغاسا anya sunna nga kamu anya mareli kamu arari kamu ke masabati agana nyana au nyana kamu awrige ne mina arige ne kanu kitu lagana kitu na merega na mina ina merega saka mina ke masabati keta ako kitimpi ndigame ku famendi kengoli kuruma bi aga kunna ntanya amasabati kendi aramare mungi mo bismillah Allah ari sallam ara surun qara'u ni sallenya mo aga yi qara'u ni nan ti sallin da surun ma barni kebe kanda sallenya kunu ngamati ngorni farra kanda mati ngorni sunna kanda mati ngorni mustahabu kanda ati wurni sallenya mo nya kara sallenga bono kebe ma ala sallenya mo ngona kara sallenya mo be kara ay me sallni ken sallenya mo ya sabanun sallni ken sallenya mo ya ni kenya sabati kembira kitara binta kendi kengara ibe ko oya kenya kitiraga MP hadisi sabati de marari tasawur ni kata kiti wallinga adallim bana hanan kan kai kinni hadisu musi salati oy besu ko ondenga gemar nanti kiyem badisi kenya wa akon nanti hadisu binu agari ega sa ibinu maga kitaraga indi imanya wajibiya na sawnya hadisu musi salati ke kindi kinga ko nanti kinni dalle kiti wala no ngandini ti besu ke mukanen abi humaydi sa'idi ke hadisi kari wayanunga kenga ni dalle kiti wala no ngandini barna sawnya Allah harin salli ya kunu bangalli kun badi suwati daraga mpi mako ni kun pohori nandiale hadisi banari kitirga mako kende ondoro kengade ona doa iga signo ko benu nanti mbanya na defoga na wala anako surota miga kitega ma defo warai anatu nanti gam ho saga nda dangane kamandini odiga mena kinyo kwa kama kini dalenga nanti hota nanta hali awado ira koy nanti odunga ngani kyani Allah hadan salimu wakke ho bangandi tanagane nonga su inyako na dangane kemene ga mawta na ka dangane kin tanwata inda ngem balle nyango lugano kin koni Allah hadan sahaba حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال سمعت عمرو بن دينار قال كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديه عفان بن مسلم من أئمة الجرح والتعديل ثقة ثبت يزيد بن إبراهيم قال ابن حجر عنه ثقة ثبت وعمرو بن دينار ثقة ثبت وقد ثبت لقاؤه لعبد الله بن الزبير وكل يتكلم عن هذه المسألة من الفقهاء ينقلون عنه هذا القول المسلمين به فهو صحيح عندهم جميعا عفان وكباره agenni karsatelo ngene karsaj nyengenteni sirowe no gari gollenge mun dikim fatam pacenga kenni affan bul muslim ki sagara on sirani kenda ngale yazid ibn ibrahim ibn hajar ta kem pakarenti thiqatun sabtun amr ibn dinar ki gana thiqatun sabtun kendi asabati nanti ila abdullah ibn zubair gemalima kendi bisko ndenge marranti ke hay kibari asandini abdullah ibn zubair allah harin sahaba akenyi Allah harin ka no sira moksiri bari ashatu ayare lemene aken Allah harin pisu sira ken mai ikitu lagana besu gemar nanti kiti wala na yin sallendi ken bira ken dalle nanti kiti wallinga Allah harin dunga tanya Allah harin jondi sallallahu alaihi wasallam asabati nanti ken ikitu Allah mesu sunta kiri kemira hibe ga sahaba kabul zubairu ma kenni kiti walle game tanan tanu hibe sa digani bakabul zubairu ma kiti walle ke halle Allah harin salli qaramun ke be ga sabati hadisu musi salatindi ado abi humaydi sa'idi sahabanu tamido mena samanu kubinu hanana ga rasulullah ondiru Allah harin ga birdo me kungara sabatindi anti kitin bintari hadisu musi salatindi sabatindi kitin bintari
abi umar saadi ken gollinda sabatindi ar ken qarangunde sahawando menaga kenda sabati nanti kitim pintari barara ko nanti ay salle mo kono so konno kitim bima ko golle ngawya salle rasuko mati se hembange me hoga ne golle mbange kuren kama go walli rasuko kitim pintari keta kitim bige mo ken po hoti Allah haren ka golle kitim bimbe ma wara jaga odgani Allah hari sallallahu alaihi wasallam sallimo be ga sahaba no kana ma ken ga kitim pinta kun kanati adiga bangi me kun kon mo gondi kitim bimi khibarin banga halle abarken bangi Allah haren fatalle adiga bangi nanti jaga kunyi kiti wala no nyime kendi kon mo gondo nyamo suko mente Allah haren do Allah haren padaranu hinu agudo me kino wuro gundo no bangaydi kungolle be ga sabati kenda ko nanti yille mar kitim bindi kitingi mo ne sikelalan kiti wallen dalen kullen na ko ke nyami sundari arno gimda saw kendanga li Sa'id ibn Jubair hadathana Yahya ibn Sa'id an Ubaydillah ibn al-Aizari قال كنت أطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلا يصلي وادعا إحدى يديه على الأخرى هذه على هذه وهذه على هذه فذهب ففرق بينهما ثم جاء كغاية بقى يحيى بن سعيد مغا بقى عبيد الله بن العزاري مغا أتيكن يراوان غانديني كبا سعيد بن جبير أرايوغو نيو وري أوصلني أن ينتغونا إكي تكو تيلي ميكما كيوكي كما ari arakituku ari hata bakami adigana ni kitum pada bakami nali iya ibn sa'id ke kena al-qattan akhana imam al-jurh wa ta'dil kana ngeni kartatel muteni kasanya ngenteni akenya golen kinga kemira ntirne takentelon tawnyum banna sabe ngara war surgo sagai kinna telon tawke abdullah ibn al-azari kika akhana telon tenyi akar lama yahya ibn sa'id al-qattan aratelon tawnko kemira ki gani dalle nanti Sa'id ibn Jubair ki tiwala na nyani Sa'id ibn Jubair ke wa mun dana honne ko na gara ken khibarande سعيد بن جبير بن هشام الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد أبو محمد ويقال أبو عبد الله الأسدي الكوفي روى عن ابن عباس فأكثر وجود وعن عبد الله بن مغفل وعائشة وعدي بن هاتم وأبي موسى الأشعري بسنن النسائي وأبي هريرة وأبي مسعود البدري وعن ابن عمر بن الزبير والضحاك بن قيس وأنس وأبي سعيد الخضري وكان من كبار العلماء قرأ القرآن على ابن عباس قرأ عليه أبو عمرو بن علاء وطائفة وحدث عنه أبو الصالح السمان وعارم بن سليمان إلى غير ذلك. كان عبد الله بن عباس بعدما عمي إذا أتاه أهل الكوفة يسألونه قال تسألوني وفيكم ابن أم دهماء يعني سعيد بن جبير الطبقات الكبرى لابن سعد جزء السادس صفحة 268. عبد الله بن عباس كنا قران غابي كما على رواية غابي ما كوفانغو ناري ايا اوتني دغاني تانغو غورني تيرن سعيد بن جبير توغادو ميلا كين سعيد بن جبير كيت ولا ناني ara hori او كما كيتو لاغا daga kitu ku bogo bakami ara koni amali ngara ara bogo bakami ke khibare ka ke santene gemme nyaari to me so ke santa goni asabatiga bakata bi na gabutana no ma Sa'id ibn al-Musayyabi ngiri na jiken kitu wala nani akrama to kana kitu wala nani ken qarara bakka ibn Abbas ma Abu al-Aliya ken kan kitu wala nani Qatadat ibn Du'amata ken kan kitu wala nani Muhammad ibn Ka'b al-Qarazi kan kitu wala nani Al-Hasan al-Basri kitu wala nani Mujahid da giji men kam makitar ga konni ku fango ngifte Ibrahim an-Nakhi kitu wala nani ataw iranjelele ke halle kitu wala ngana sahaba kama ranjelele mballe kitu wala sahaba kama kwago sharanu le mobe nanti ajelele ken jelele tanai wiro iramen jelele ngata bana Ibn Juraj kitu wala nani les amadhabi kitu wala kaza al-Imam Maliki riwaya sumar nanti al-Imam Maliki qonati kidra ga sunay riwaya mbangante ada hujjitante kenni nanti mulla qasim tikitu wala nani mulla qasim rakiya hilla baka muda wana nanti atinta kitara ga into to ngun khani barna sabu al-Imam Maliki ga ku biro menaga imma kitara ga nu ngana jatel Sa'id ibn al-Musayyabi kenni imam tabi'ina fil madinati tabi'una nun kana ken Madina akenyi kitun Allah kana yusidul yadai ikrimatu yi kitun Allah Muhammad ibn Kamil Qarazi kenyi kitun Allah Abu al-Ali kenyi kitun Allah hakaza sabati baka Abdullah ibn Zubair ma ko gara ko bobe kenyi kitu wala ne riwaya bangan qariba ka al-Imam Malik ma awa kenni kitu wala ne Yahya ibn Yahya kebe gara mu'tahilla kenna sabatin nan tibul Qasim ayani Malik qarle munsu tangandana nga baka Malik ma
kenda sabati nanti sabati den telum den yani maliki riwayam bo bangante kinana serevinu ga isene nanti mana tanamurnu wal qasim hilandiki nanti itimadu wala kulli qabara nanti tonu nda ko kemti tumi kina wala to khore barna sawnya wal qasim bane makiti walenko aga konni ko taberani madina ho ga ni dinan kana keno asunyi kiti wala ni serevinu do samni kiti walenga ken wotini ti wal qasim makiti wala lamru arita babul itimad yadi wa hadha fil waqi ghalat hibe ganin nanti mudawwana da kitten xibaral londi itimadu babu nondi matikewra kemin kitara ga itana wotini hibe sunno yoro ke kan tabana ni ken kamane ma idga mun diga mo onja talaga angana ro abu hanifa madhhabi nondi kitabi wotno al inayatu sharh al hidayah wa ya'tamidu bi yadihi al yumna ala al yusra tahta surati o ya'tamidu kan gonni kendi naro itimadu babu nondi al itimadu al ittika wa tafsiru al itimadi an yada wasata kaffi al yumna ala zahir kaffi al yusra al inayatu sharh al hidayah babu sifati salati يكون آخرة الاعتماد شراغمنت ويعتمد إلى أخي يشير إلى أن الاعتماد هو الودع كما ذكرنا وفيه خلاف مالك فإنه يقول بالإرسال وروي عنه أنه جعل الإرسال عزمة والاعتماد رخصة وقال في المبسوط عند الحنفية كتكو سقيمة كما يميا تغنت الاعتماد ما نسنتاي نانتينا الاعتماد لسنة مغميري ما نسنتا كنا توانون دغا منتا كن كوين فيو قل لك ما انقل الاعتماد أنا نرو حنفيكم كتاب النغمي أنا نيني تغتنانتاي إمغال الاعتماد مبالي ganati sunna nyine oti litimadu ni sunna nyine ke litimadu na do kitte ngone ko tan litimadu na kitti ke o sakene mekam kembere na dango maliki diga men facharne mana tan hibero e ke litimadu kan tabana ke sahanteti sir telum de suko on gen famna ke sahante al mabsutu kafiyat ad-dukhul fi as-salat kana al-lawza'i yaqulu يتخير المصلي بين الائتمار والإرسال وكان يقول أمروا بالائتمار إشفاقا عليهم لأنهم كانوا يطولون القيام فكان ينزل الدم إلى رؤوس أصابهم إذا أرسلوا فقيل لهم لو ائتمرتم لا حرج عليكم وقبر بينو كو كيسو كو ndinga ko nanti kitaraga ken rukhsatu ne ibn sirin kana da kemme ko kapato na gabe tanai al asru bi garu rukhsatu ne amanan ne sallinga na gillo wa ngana tambi Allah wa antum bugun ke mawdi isti'anatu ne ar rukhsatu kemba nan dron kita kenya santenni wa ataw diga mun ken ko ni maliki diga mun ken ko ni kapabul sirna diga mu ken ko ni kapato na gabu tananu ya sumendi minnen kenya ngundewo sugurun dugundewo kesin ne ndindai kiti walle me kaman ko ne nga hukunyi awa hadise dafu nyani me babu rukhsati ndi ne ndindem babu nogondi gollo nyana ti kunga kemiti basiya ngana wara kenyu ke kon nogondi na yan ne ndindem ngadro bas takendi azimatu ngon gani be na kitun to mo gondi sikanta kendi bari sharia ndana ni allah adi fari allah digan kanin ta kitara mbidi Allah haren digan kannin masabati kitargan bidi Allah haren sundan mutune tawron sikia adigan kanne adanya ngolle ada sabatinde digan kanne ki kenya sembenteni kengo mana no soragana sabatinde kengo sakaken kama ay me golle ge yaranga na tui kengo sakaken kama digan kanne bang Allah haren digan kanne makite sabatinde mayenga ega dara kebe kite mogon soronde amasa daifu nyene ay hibega ti ira Allah rengari arikitun samame kama irampi ngarade ko gara kara mobe sahalu gati inyi suru nyamar ni gen nyamar ne wati matu kin atima ko nan sage hilla kade kello do kilibana kebe maliki killege maliki da famu nan tikin ni ne undin yen naflan ken ga men sigi nonga hillanda nangara famu mo be ken ga saba ka hillanda nake magata ken ga men sigi kendi Allah harenyen shari'a nan Allah haren kuma hibe nya shari'a oram takin na shari'a to ha qarenga awro haram parnolinga ara mi nungu nyanai la la gam gem sawa el Allah gan Allah har sen ne ke nya ga ni undi o daga ni arno Allah tun shaytan ni Allah tun nyunkilunga rabbi so qalunu bun ashurunu ka pa kitabun kutunga ko tana ma ko tram ko ngara hibe ko nanti kitu wallen ho qanunte golle na kenya kamata mazhabun nogondi nanti ari itimarum babun nogondi kenya rotui bari nasara wo golle ke khili itimadu koy aga sira yo masalon piliro bawo ban don me kemi hitikin ko kisun masala bani la shakka fi anna ba'da ahli al-madinati kanu yusidiluna qabla malik wala shakka anna sadila kana ma'rufan fi al-madinati fi ayyam at-tabi'in kinni abu umama ibn sali بن هنايف الأنصاري اللوصي المدني الفقيه المعمر الحجة اسمه أسعد
باسم جده لأمه النقيب السيد أسعد بن زرارة كان أبو أمامة أبانجي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورعاه في مقيل وحدث عن أبيه وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية وطائفة وحدث عنه عيدا الزهري وصار بن إبراهيم وأبو حازم الأعرج ومحمد بن المنكدر وأبو الزناد ويعقوب بن عبد الله بن الشجي ويا بن سعيد الأنصاري وابن محمد وسالم ابن أبي أمامة وآخرون وكان أحد العلماء كسوك وندم في لند بقى مغاده تنم أبو معشر السندي كنتي كرا أبا أمامة توري أراني أبا أمامة تقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أبو أمامة كي ada hadisi yugo hilla umra do ngani kebe radron ona tunanti lakinni Allah rasul sallallahu ngati nsoro yugo yuno bangi Allah hare njondi yara Allah hare ngari ittafaqu ala wafatihi fi sanati 100 siyaru a'lam an-nubala'i ati suge mari nanti abi umama ke afati hijiran kamen siniyati kenyi kitu wala nanye on kenyi yaran ka gara satono ko inshallah kendange ale ko tabe gara Usman ibn Affan kaba ana ijuman salli ata wale min barin kama iro halle arjuman sallin daga sirebe ga dangi ti jama'a nan sallitiya kenni Abu Umama ibn Saliyai sirebe ga ken bela ken Yusuf ibn al-Majishun an Utbah ibn Muslim kenyana hilla ndi istawa Usmanu ala al-minbar فحسبوه حتى هل بينه وبين الصلاة فصلى بالناس يومئذ أبو أمامة بن سالم كما نقول لين كتوالنا كندا لمبا يكوا كنارا أري تاريخ أبي زرعة الدمشقي وحدثني عبد الرحمن بن إبراهيم عن عبد الله بن يحيى المعافري عن هيوته عن بكر بن عمرو أنه لم يرى أبا أمامة يعني ابن سهل وادعا إحدى يديه على الأخرى قط ولا أحدا من أهل المدينة حتى قدم الشام فرى اللوذاعية وناسا يدعونه تاريخ أبو زرع جزوهنا بازي كمتمي أرتمبلي أدوهلو كده يمي قراني ماني أرارتي تي سندين أسندين بخاري سندين أسندين قموه لنتاري قوي حديثين طوانو غاسرة مقوي أتغمو عن بكر بن عمرو أنه لم يرى أبا أمامة يعني ابن سهل أتيك ما أبو أمامة وري أبو أمامة كي أبانجي الله عليهم فاتين كان صلى الله عليه وسلم أتي ما كنغري أغارا إكي تندو بانين تيلي كما فيو إما يمبان سواري gili madina ngonga tikundi kitalaga ikema kitaraga na wari masir suwari madina jibe yiki kitalaga mi gari shamisa ugati lawdai kebera sukani ndenya laga ndino ligambala wonna ati diga nyi kunya maganu aro soronyi gono ngo kitulaga na ende kan ko nanti kitaraga imay hotunde meno sahihun ala shart al-bukhari riwaya danda dubiga hille bakka al-imam malik ma hanani kitaraga makruhna wonyi fardan diaru naflan suri maganda sikke ngucenga na gilo naflandi kembrenga agollengo gemme andaya na konti andaya na qanunti ken maliki diame mudo wonadi ado utabiya ningidan wonondi hillandi kenni makruna wa mutlaqan fardan nafla suri ken digame bilandinga nanda qonti ya usuma kitaraga yen qonti fardan diaru naflan suri ken maliki digame bilandinga maliki digame sikandi kenni kitti wallengo gemme aro kitaraga fardan naflan suri kenni ashaburi waya nanti au gemme fardan naflan suri nagatandi kenni kitaraga yen kabini fardan diaru naflan suri ne era ngore waya ngakuriya nusuko monten qorri ira hana ke biganti makruhu nyane farlandi nafla ngana gilwa la rigana nantume mbugune tay kenya sahantin huggabe na kenga kama kini maliki galiya ibran anti maliki to sunan keda maliki de misuri shafi ngenga na hakarlanga ni kebi shafi ngenga wale nanti muradu ngati kita lagandenga kinni na suhunu sabatini namanya sunan atina suhunu sabatini muradu ni kinni al khatibu sharbini yukenti talmam shafiiti muradu ngati lagandenga kinni na kitun sabatini fa in arsalahuma wa lam ya'bas bihima fala bas kama nassa alayhi fil lum atanda wara ganda sangana tay bas ndage lumu kebe tabantingani shafingem makitaraga ko nikendi garakni sallem babunga ala hare ngara sallem ma ngutu mobe ala artikili mowari akar lam nga kono anti aseti kiyai nanti shafingente lumundi
فنأمر كل مصل أن يرفع يديه إذا افتتح صلاته وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع ويكون رفعه في كل واحدة من هذه الثلاث هذا منكبيه ويثبت يديه مرفوعتين حتى يفرغ من التكبير ورد يديه لرفع مع انقضاء التكبير أما قبر غفيو Allah harin ga nasale ma gutun den sun yana kenya ma da qabru mai konari ke mo banari mardawi yukenda hilla baka ahmada ma ara riwaya wara ahmada bi irsal mutlaqan fi nafli wal fardi talla ngi tengalla naflan faransudi ahmad ibn hanbal riwaya wari baka ma ti sallana la yiki tengalla naflan faransudi riwaya tanari bil irsal fi nafli dun al fardi ana ngi tengara naflan di aga mai ti farra kamira ku riwaya hilli kusko ndelle baka ahmada ma ki sabra har kubinu gara kitara inda mbekata jumhurwa tonu margatai nanti jumhur na ya kama tonu margatai tonu gidai ti shirbe gana inda mbekata jumhurwa qad jana basawaba tallatu sawaban kan dangalle haribinu ga kama inda kamati wajibi na wonga ne inda kamati an amanya bidiya na wonga ne wade ba ho ga kama hankan suna kama isti'anatu ne de mata ito Bukhari diga men pay Bukhari gara aliyo asar ke be rondi ala rondi kan gari babul isti'anati rondi ke de mira ke ma golle en salen isti'anati ke mira se suma ti o tere be gono tikha hambalun gon kitabi tanahay kengo sene maslake kama an ahmada ibn hanbali aw yursiluhuma wa anhu naqlan wa yukrahu wad'uhuma ala sadrihi nass alayhi ما أنه رواه أحمد الفروع لابن مفلح الحنبلي باب صفة تكبيرة الإحرام الجزء الثاني صفحة 109 أريك بك أحمد ما سلنا ترى بك تنعلمي أريك بك ما غري تو يكره ودوهما على صدره إجمعين كما نانك تنعران إجمعين أحمد بن حنبل تكني مكروه نص عليه tabanganda kama ta kunintini ma annahu rawahu ahmad nani ga ken gana hilla aken da hilla ken ga ta kunintini qari ahmad ibn hanbal ati nangi tengarangi jimen kama ta kunintini ati nangi tungara tawgem ken gari kitabu be hanbal ngon kitabindi kenni kitabul furu'i libun mufallahin alhambali babu sifati takbiratul ihrami jizo hilandi mpazi kamar kabundi ke diga lagare be haka ko nandi nangi denga rangi jimen kam matiken koninten kenli hambali ngon kitabi tanari kashiful qina'i ammatin liqina'i babu sifatil amal wa yukrahu ja'alu yadayhi ala sadrihi wa yukrahu ja'alu yadayhi ala sadrihi tiyo aqwanni ana kittu ngaragi jimen kam akhara dambe kata ahmad ibn hanbal serebe ganala hay القناو أماتنا القناعي هم كين كتاب هايني هم بالنقوم فقه كتابيني جزء هلاندي مبازي كمنا وترو تانيرو تومندي غير ركون عندي ليس في المكان الذي يدعو عليه اليد خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء فعل فإن شاء كمواني غير ركون عندي كبار سون مري توراران كبارندي كهو سبت بكا النبي مغا دي كبار غبون سبت هدي هاري باني ما سبتي كبار كوري يسوع سيتكين يقول عندي هو غكو أهو مسمتي بانجي كيرينانتي المام مالكي إمام دار الهجرة وأن الله تبارك وتعالى كنا أن يغني ودعنا نكتة النبي صلى الله عليه وسلم يلي أغنى النبي كل قل لك ورتميس قال زارتي nanti hibe na Kenya kin usuna ni hibe kama Kenya kin da suna ni sere ma Kenya ngara Kenya bana garin kutu sir suma seti Kenya salim mustabunun kutu sere ma islaminun merge jongitay sere ma anye sunnan kenjare arkin sombana sunu ke bana nyen won diga muri sale ni kunan qotoy kun to kenda sale bonni bittifaqil ulama kembrenga o gana fam ken fam modi hib hadisi ke ga sahibe no ma ngo gollin tay aga masa hibe no ma ngo to kolla silin gamma diga men nyime nanti lasili ke ti dalle ken kunen takaba baranga na nyungala ngurgi bakaru kuyenga anda len kan ga lasili nga dangi tulga na kendi su anda len lasili kan dalle mo banani sikki hana ngana hibinu gama kitirgen dem pade suku fam kula silne kitwale me so en tadi hikere ko sorunyan gama na ya hasanendo diga nyurong kinga me so hiti yaqulu qulu yani kitige xibare amara qur'ana de bane allah harin diga nya ko ni sande sundano kitirege ko nadi kebera kitungi wonde hillo hadith muttafiq banan ta hadisundi kitirge gama dikka hadith hake muttafaqun alayhi Bukhari Muslim ka huna hadisi bana hilla kenye ne hadisin darajan pananan agana kenga na inonga surun batay wasini kama mosiri nan dikitire ga ngono ngakem badi sentano hadisi bana tano
tikene mutafaq alayhi kitirge ngama ngamunda ana fammo sidi musa yana diga panandi ande jibrilu kitelo yakene gari sire ma se to kungo kumbiti to ngamu to ana imenta kungoni dina nya ko ne ranga kemera kiti walle nga adalen sabatin tenyani alhamdulillah kitirge ngame dalen sabati silamin pagabe maka kemera ko gollu hilli silamin gollu ngani ndangi tuloga nan salli an sallen sahantini anyaare do kanako andangi tungar nan salli an sallen sahantini anyaare do kanako yo amdana wala ngalay be kini agai o famen pakena kitim pin xibarande kini kay o muradu yiti na begunde nya wala man na asinde nya kata kananga bane kemito muradu nyanta anti nanti buluku iluho samenti ona la nyaga harno gem ni sahaba nga Allah ga onya maliki mazhab ki be dunginga arna kenya ga ni ndo daga ni alhamdulillah rabbil alamin ora tuti dallu nga nani samentari Allah harin ya ga banganti en se ka sugantar ko be gantai الناصر مع ربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين أودو أمنا بيسكو عندنا أودو أمر بيسكو عندنا كتارغا نودو كتار والله أرنا رسكو عندنا نسعى يا ربي أرنا خير نرسكو عندنا الله أنت أرزقه والله ورا يا ربي أرنا أرجانا كنسكو عندنا أرنا أورني الله يمجاتنا الخيمة كوتان كنيا غني مرهون سور عندنا نكسين يبينا والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين